ovo su moji odgovori na vaše pitanje s Instagrama. Pitanje od Klare. Da ti netko svaki dan daje koliko god novca želiš da se ispišeš iz cheerleadinga, da li bi to učinila? Pa možda za neki Ferrari, ali bez Ferrarija ništa mi se ono... Šalim se ne nikad. Pitanje od Gabriele. Koja ti je najdraža akrobacija? Moja najdraža akrobacija je brzi unazad. Pitanje od Ive. Koliko dugo treniraš cheerleading? Cheerleading treniram 4 godine. Saru zanima kako si došla na ideju da treniraš baš cheerleading. Na ideju sam došla kad sam vidjela cheerleaderske širokog na super talentu. Željela sam se pridružiti i probati te sve akrobacije. Sunčicu zanima koliko solo akrobacija znaš. Kolut nazad, kolut naprijed, zvijezda, most, walkover, mogu i nabrajati iskreno 3 godine, najmanje. Valentinu zanima što je najbolje kod toga što si flyer. Meni je najbolje zato što ja volim biti u centru pažnje i kad sam u zraku, totalno sam u centru pažnje. Volim kad se ljudi dive zato što mi nije strah i vidim sve u publici kada me dignu na utakmici. Od Natalije je stiglo više pitanja, pa idemo redom. Omiljeni dio treninga? Omiljeni dio treninga mi je kad dođe red na dizanju uglavnom. Koja ti je bila najdraža disciplina u kojoj si se natjecala do sada? Moja najdraža disciplina je solo pom-pom zato što mi je to bio prvi solo. Koje ti je najdraže putovanje? Europski turnir u Beogradu, znači sigurno. Tko je tvoj uzor u cheerleadingu? Moj uzor najviše je moja trenerica i druga trenerica. Natalija i Nina. Da li bi jednog dana voljela biti trenerica? Da, ali mislim da mi djeca neće trenirati, pogotovo mini kadeti jer kratki sam živaca. I od Anđele je stiglo više pitanja, pa idemo redom. Najbolja prijateljica? Najbolje prijateljice su mi Klara i Anđela definitivno. Što Mija jede? Čokoladu. Malo volim sarme, volim ćevapa, ovako sve balkansko, mislim, šta bijela drugo. Koga više voliš? Trenericu Natu ili trenericu Ninu? Bože moj, Anđela, kako je to pitanje? Obe, naravno. Koje ti je omiljeno dizanje? Tika taka, na drugoj razini. Koja ti je najdraža osvojena medalja? Najdraža osvojena medalja mi je Zagreb prvenstvo 2020. Da li si ostvarila i jedan svoj san u cheerleadingu? Da budem flyer, definitivno. I to bi bilo to od ovog videa. Hvala vam što ste postavljali pitanja. Zapratite nas na Instagramu, YouTubeu i Facebooku. Vidimo se u nekom od narednih videa. Ćao!